ام دی لگل اندامه ده سیاره و بریا کنفدراسیون آروندا کردستانی و برپرسی آسیا و سوویتا بری مامویی بگرنه دسته دنباش که مامه لجیهانی دی گوتن کو روسیا شر دست پیکر آرمان جویدا گرکرنا اوکراینه لروسیا اوک چاواتی نرخاندن شر جبوچ روسیا دست پیکر خلکی روسیه چه بیجید وی درباره ده بله ایوار باش که جمال تو تماشاوان هجارا به راستی او پروپاگاندن روژاوا و یه ولاتن که روسیا اوکراینیا داگر کرد بریاوی برنامه گورداجی مگوته بو اگر او مجبور بکن حکومت روسیا وی مجبور به پاراستنا هموالاتین خواه و ملت خواه بکن اجبر که وی داره کمپجی دهاته کرن به آشکره مزلن کم هاتنه دیدن او اثبات و او به تلویزیون و راگیاندن روسیا داجی دیار کرن ایرو برز ولادیمیر پوتین جی جماعت دنیای را گوت ام مجبور کرن وکی ام بکوه نواوی حوالدانه نواوی شعری ما ایدا جی نیشتن ستار نیشتن چه خاص ناسیونالیست و ناسیستین یه که وقت خدا وقت هیتلر دا یه وانا کارو باوی وان همبری وان ناسیستا شهر کرنه ایرو بن آلین وان بن رسم وان دا ده ولات اوکراینیا دا اکو هم گد زانن اوکراینیا و روسیا ولات برایانه نه هم یک اولینه هم یک زمانی نه ارف عادت اونگی یکه تاني لوي داري دا فرقاوي وقت خدا او سوفيت دا خاصتنا وكا اوكراينيا بمينن او وكا اوكراينيا جي ها هاتيا ناكرن و گلك دورين ايرو عرض دست اوكراينيا دا و ام دزانن نه عرض اوكراينيا خاخايه ایانی دیروکه دا روسیا پایتخت روسیا دستپکی کیویه یعنی اف دیروکه ده لی هما ایرو حال حاضر آرمانجا ایریشا روسیا از ها برسوا بدم نه داگر کرنا اوکراینیا جوه فلکت خلاص کرنه یک فلکت که جوانه یا که والاتین روژاوا و امریکا نکاره بون وان چکین خواه یک که حاطه بون خلقاندن و گرکی چک نو نسلا نو که دهاتن پیش وانا گرکی بدانا پیش اوانا گرکی باتانا تنه کرن جبو چکین کم تنه بکن ویرا درفتا میلیارد دلار پره لازمه وانا بچه آوائی کارن تنه بکن سیاستا وکا روشلاتا ناوین والات افغانستان و جیدن دا خواستن وان پنگاوال اوکراینیا دا همبری روسیا چا وقت خدا دنمه کرن لقازاقستان حول بدن پروبلیما چکن خواه و چادوه بنگه این خواهی لشکری بینن روان داره جیوار که نه هاتستاندن که مامه نوها شر گوا دست پیکری که مامه ولادیمیر پوتین دست نشان کرکو او دوی روسیین کل دونسکن و لوگانسکن بپاریزن جبوی پاراستن آوا دی بکفنی دلی نوها شر گلکی برفرح بویا لخارکوف لکیف لدردورا کیف شرطی کرن یعنی آرمانج گرنه نه داگیر کرنا اوکراینه به جبو چه شر لگلک آنیا لسر عرضه اوکراینه بردوام دیگه بله که جمال برز ولادیمیر پوتین چند جارا بانگوازیا حکومت برپرسیارین اوکراینیا کرد وکین وان ایریشین خواهی در باش بکه وانا دفدوی پشتی علام کرنا سرخابونا وان هرد کومارا دانسک و لوگانسکی وانا در پس کرد توپ باران بکن بانگوازی کرد براواستینون ویاوی جارک دنه گلک انسان سویل به هزارا انسان سویل بری خواه کوچبر بون دانه روسیا فدرال
روسیا فدرال دست نده وکی ولات کی چول ببه او لوی دری ده هماسا ببه میدان شهر اف گریک مگوت هجا مجبور کرن لی به دانسک و لوگانسکی و سکساندن اوا تنه تیری نکه اگر پرسگریک گب بیچاره سر کرن جبر که ایرو ولادیمیر پوتین اشکره رایا گشتی را گوت و گلک اسکرین و صوبا زابطین لشکری یه و مری کاره بجه ارتشین اوکراینیای چک و توپین خواه و هلیکوپتر خواه یعنی گلک جبهانه خواه تسلیمی حکومت روسیا بونه وانا آشکره به تلویزیون جی نشان کرن یعنی مجبور کرن آوی تنه کرن بنگهین اما ها برسواوه بدن بنگهین یا که پروبلیما اوکراینیا نداگر کرنه پروبلیما اوکراینا خلاص کرنا و کرساتا حکومتا ناتسیسته یا که بیه بلا سری اوکراینیا کره حالا کیسا وکی اوکراینیا دغازه دوباره روله که وی روله بلیزه اوین وکی وقت خدا وقت هیتلر فاشیست دا لوی داره سروی عردی گلکا رولا خالیستیه جبوه ولادیمیر پوتین آشکره ایرو را گشتی را گود ام مساده ناکن و کسین و او دولتین وکی بغاز بن نتنه بین بکن بغاز بن پشگریا و خطا نازیزم بکن او ما همبری خواب ببینن و در دیرو که دا تشت ندیتی و برچاوی خواب ببینن ام وید گشتا او دکن چادوی آگادار دکن ما آرمانجا ما نداگر کرنا اوکراینیا آرمانجا ما خلاص کرنا اوکراینیا جناتیسم و ملت اوکراینیا خلاص کن جوی رژیم هانه که یا نخواهی بریاره او سیستما ایروژه او پلان پروژین لشکری یه دابون پیشبری ارتش روسیا و تمامیا ارتشین هر در کماران وانا ایرو پلانا و دسپیکه یعنی اوا دسپیکه که امامی نوها هنش رویه گوته کرن که امامی هنش رویه گوته کرن نوها یکی تیا سوویتی اف بو بدهی سالای یا کو هاتی حلوشاندن خلکی کو برگز روسینه لحمو و رپوبلیکان هنه اف رپوبلیکین کو نو هاتنه دامزراندن لیتوانیا، استونیا، لاتویا، آذربایجانیا، ارمنستان، الولاتین کافکاس، لبلاروس، لمولدوفا، لأوكراينا يعني روسيا د مجارة كسين كو بريغز روسينا مافيوي هيا كو دست باوي جيوان حمو ولاتان و سوفيتا بري جنوبا ديسا بيك بينا جبر كو شروع كارد بيجن كو بلکه روسیا پشمان بویه کو یکیتیا سوویت تکچو دخوازه و خیالا پیکانینا سوویت جنوب و درباسی جیانی بکه دی چاوا دبینه نرخاندنا تا چاوای راستی وقت سوویتا بره جیانه که خونی دمشیا یعنی مجی دغازگله که سوویت هبه و کردستان مجی نواوی سوویتی دابیه از بجم و کرده هما او سیاستمدارین که نیرین خواه دویجن دوین والاتین سربخواه و اوانا حقی وانه بله همجی دویجن حقی گشته هیه حکومت روسیا ویا این کار نکه حقی گشته هیه ده هاسته که دموکراتیک هاسته که مروایی کار و خوات خوابه که لی بنرن وقت پشتی هر وقت هلوشاندن سوویتا بره او سیاستمدار بیر دکن یعنی یعنی دیرو که باش نخونن یا که نوبری امریکا و روسیا دا عقدکی هست. سال نودی او عقدا هاتیه گریدان که اسکر ناتوی نه اسکر ناتوی یک نشانه که ناتوی نزدیکی سینور روسیا و خاجی نگره و ناتو جی دغازه ده ولات کلکا روسیا دا ایجا نوا ولات روسیا دا روسیا اوکراینیا جوالات خود جداتر حساب نکه روسیا ملت اوکراینیا ملت خود حساب دکه
او وکا بینن لروکیتا دناوا دل روسیا دا جیوار بکن ایجا روکیت نوکلیر روسیا ویا امره دا قبول نکن و بری هر تشتی برنامه زیلینسکی یکو ایرو چوک دایه و بری تکر قیرینی امه قرکن امه پرکن ایرو چوک دایه یکو بانگوازی روسیا دکه بسا آگربست و سکناندنه دکه لی روسیا ویا قبول نکه دوی تنه هونه تسلیم بن و چکی خواد وان اون خمل و خیال و دناوا کلکا مدا ولاتا کی ناتسیست ایجا چکین اتمیجی دست دا چه به امرا دا بیا قبول نکن او نکو تنه زرار داده روسیا او هر وها زرار داده ولات این اوروپا خطر اوی سر ولات این اوروپیه جی یعنی دوالاتا کی نوکلیر دنو نوکاوا چه به او جی ایدولوژیا وی ایدولوژیا فاشیزمه یا که ایدا اثبات وی دلیل وی دیروکی هنه یک مرزرین هزار مروف بساق ساخ بکشتن بچال کرده اینی سیستم داشت یا که سر گلمه لکردستان دانه بله که جمال که ممی دخوازم ویه که بزانم نهال روسیا برانبری ویه که چطه گوتون کم ولاتین اندامه یکیتی اروپا ولاتین G7 دست نشاند کن که ده تونترین سزایان تونترین دورپیچان آبوری دیپلوماتیک ایزولاسیونا روسیه جگلک پلاتفورمین سیاسی بسر روسیه ده بسپین خلکی روس و سکنا ولاتین روجاوا چاواده نرخینه بله که جمال ولاتن روجاوا یعنی ولاتن اروپا و امریکا تهدید خان حیا و امبارگوین آبوریجی سر روسیا دارن همه وانا بیرتکن و کی جدا 2012 ساله یعنی دست بکر دست شهر داعش مری ها بکره کریزا سوریه دست بکری روسیا وان سالا دا گله کی به حس آبوریا خوا و خزینه خوا تجکر یعنی روسیا ایرو وکا گلیه رادرین روسیا 100 سالی جی به وان بجی منات وانتنه هم ریسورسین خواهی بن عرد هم جیه سر عرد هم دلوار لشکری دا جی گلکی پیشن لی والات اوروپا تشتیدن جی بیدکن او امبارگوی داینن او داتینن سر قاو تجارین خواه جبر که تجارت نوبری روسیا یعنی سیستم تجارت یعنی فیرما بیم مرسدس و از اوی دنش یه خلقکاری فابریکین دنه یک اوروپا لروسیا دانه همه اوروپا دانینن او ولاتین وکی وی بغاز بن امبارگو داینن سر روسیا آبوریا وان دکره یعنی او مال وان لروسیا دادهات فروتان اوا سیاست کتی میشاندن اما ها بنرخینن وک دیتنیمه و دوی داری دا برجواندی هم اوروپا هبون اوی تبلیغی چیکن zaten تبلیغی وان چیکر تبلیغی آشکره امریکا و اوروپا چیکر یک اف روشا گیاند و روشه و مجبور کرد روسیا فدرال بکوه پاراستنا سینور و والات خواه اوا امریکا و اوروپا کریه یعنی اوانا گرکی حسابک بخواسته جی جوان گرکی دست بکی بخواسته چما اثبات و نه من هجا بود جبونا امریکا قاربه وان چکی خواهی خلق وکی او کریه چه کریه وان چکا گرکی جیکی دا بتقن هما نهات یا تقاندن وقت وی در باز بیه او چک گرکی به تنکرن جبونا تنا بکن بن اخ بکن یانجی بن عرضه دا بتحقین تشتکی بکن میلیارد دلار نویدا جبونا وی یکی جی اف دما خدا اوانا بله تماشاوانین هیجا روشا اوکراینه شریگول اوکراینه دست پیکری به هر وقت سکنا روسیه
خەڵکی رووسێ نرخاندن رووسێ گرێدایی دیشەری چاوە تێ نرخاندن ئەندامەی دەستەیە ڕێبەبەریە کۆنفدەراسیۆنە ڕەبەندا کوردستانی و بەرپرسی ئاسیا و سۆڤێتە بەرێ مامێ مامۆیی میبانێ منە بویرە ئەم vê mijarê dinirxînin niha pêwendiya me ya înternetî qut bûye gava ku pêk hatim dê dîse berdewam bikin êrişa hemberê Ukraynayê di asta navneteweyî de rastî rexneyên gelekî tund hat rexneyên herî mezin jî li ji alî NATO Yekîtiya Ewropa dewletên Yekbûyî Amerîka Japonya Avustralya û Kanada ve hatin em vedigerin Stavropol li gel kek mamê mamoyî em nirxandinên xwe şiroveyên xwe pirsû bersivên xwe berdewam dikin kekê mamê dixwazim pirsekê bikim niha di navbeyna Rusya û Amerîka de di çendîn deveran de hin astengî pirsgirêk hene نمونەیەک ژوانە لەسەر خاکە سووریە و ڕۆژاوای کوردستانەیە گەلو ئەڤ ئاڵۆزیە گۆدناڤبینە رووسیا و وڵاتین ڕۆژاوا دە ڕوودایی لە ئوکراینەی دکارێ وەکە ئەفەکتێکی لە هەن وڵاتین دنشی خۆ دەرخێ پێش دوێ دەربارەی دە گەر نرخاندناتە بگرم بله کک جمال zaten من جبو تنکرنا وان چکا او پروبلم و چاره سر کرنا پرزگریکا گلان یا که راستی جی راست اف پرسا تی جم دولتا ترکی جبکه پرزگریک ترکی و نتوانه پرزگریک قدغه کرنا ترکی و ولات اندنجی لسوریه دا یعنی اف فرمولا اوکراینیا İzna xwedê ew ê bigîne yani eva projeke cîhanî ye ya ku navberî du bloka da belkî hev çadivê şêwrek jî hev lê damezrandina dewleta Kurd eva şert e ji veke milletekî ji 5 milyonî zêdetir bê welatmayîn û ha derbûdero û pirsgirêkê wê hergav di welatî da bê astekirin. Mesela em jî weka Kurdên Sovyeta berê em pirs didin ber serok komarê xwe jî ber hikûmeta xwe jî û yê dinê jî em weka diaspora kar dikin em dibêjin belê milletê yê Donetsk û Luganskê dilê me pê dişewitin nû dilê we jî ser Kurdên me yê Tirkiye û Rojava û heqê wan gerek bêkirinê lê eva hêdî Vê pirsgirêk vir da çi ye? Evê pêvajoyê da, vê pirsgirêkê da Kurd hegerê weka mînak xara Rûs û milletê dinê hilnedin yekîtiya xwe xwe nekin em sed salekê dinê jî paş dimînin. Ji bo wê himmetê dide milletê Lugansk û Donetskê û divê her ew bijîn. Ewana bi zarok û biçûkê xawa weka Filistîn hemberî İsrail çad senî kever küçük davîtin û îro jî milletê Lugansk Donetskê evî dikin. Ji bo wê gelê Kurd û heybetî jî partiyên Kurda û siyasetmenderên Kurda rewşenbîrên Kurda gerekî vê dîrokî evê şirova vê ne bi derê Ewropa û Amerîka û Rusya û welatê din di aqilê xwe dîtinê xwe tespîtên dîrokî ve analîzbêdayînê yekîtiya netewî çêkirinê. Mînak we rabêjim welatên Ewropa hûn carna dibînin bi şimik û bi pêlava nav çavê hev didin. Yan jî welatên dinê da parlamentoyê wan da. Lê wextê pirs dikeve pirsa ewlekariya netewî gi dibin yek û bi seferberiya xwe dikin. Mesela ez serê xwe ber Vladimir Putin datînim çima ji ber ke mêrxaseke û milletê xwe tenê nayêle û aşkere got em aha bêlin gorî xeberdan û terdîtên û gefên Ewropa û Amerîka em milletê xwe tenê nayêlin milletê me nava xeterî de em ê ew bikin. Em van mînaka gerekî vê prosesê da weka milletê Kurd em xwe re hildin û dawa heqê xwe rast em cîbînin. Vê projeyê proseseke dinê heye dîplomatiya Kurd gerekî xwe bigîne astekî navnetewî.
نه استکی بیستاندن و اویدا یعنی راستی جی که جماعت افرسکی گلک گرین بو و یک سر از ویجی بیجم داگر کرین ولات کردستان گلکیش خادستان جبونا و یکی جبر که سروان لکه مزن همه حیانی ناوا شر وی اویدا درون ترکا دست اوکراینیان چکین ولاتن دنی دست وان دارن لیستا مروین توانبار دست روسیا دانه زودتره که او محکمه گروپ و کاماندا هیتلر وکی سال 1946 ساله لوز اوی هاته کرنه ل اوروپا و او محکمه کسا یا توانباریا لشکری ل اوکراینیا جی بکره جبر که وی داره پروسیسین کنکوژی هاتنه کرنه و او چکین وکی که دانه وانا ویجی بکرنه لی دواره بپرسه که کنکوژیا شنگالی کریه که انفال کرنه که کنکوژیا حلب چه کر بسیلاحی که بونه و هات کرنه دواره دیپلوماتین ما گری خواهی خودان کردستان ای خواهد حسبین وارن وان پرسا بدن وی دنیا اواد وی ام دموکرات و پیشوارو پیشکتی نه وی پرسه بدن وانجی بپرسن یعنی وی سببه دا گرکی وی استا اف کلا حجا اوه دا وی پروسیس دا خوچوینا سرین چاوه سیاستمندر و یک خواه برپرسرتیا گرد حسبینه ادوین گرکی خواه حرام بکن اگر روز 24 ساعته 25-26 ساعته کار بکن یعنی آنجا انبوی آوایی به هر زمان اتفاق خواه یکی که خواه چکن و فکر خواه گوری خبردان خواه نه گوری خبردان خلقکی نه گوری برجوانی دولت ها انبوی آو بکن مثلا از کردکی دیاسپورا ما و اگر دل من چقا بونا روسیا دشوته آقاجی بونا کردستانی و زیده تر دشوته جبر که ام کردن ام جی حق مه به من خواهی والات و بانگاوازی ها مجی وی داره دا سیاست مدار و همو گلی مه خواه بکن یک ام به هورا به پروسیسا یا که دنیای دا تیمشاندن اف پلان و پروژین یا که ده بلوکین مدن به هورا گهارتنا جغرافیا دنیای که دمشینن هم پیکوا هم جی خارا لگلوان برین خواهی مزن هم جی بگرن وکا دولت وکا ملت سازی خواجه بر رنگ کی دموکراسی ولاته کی سویسکی چکن ولاته کی پیشکتی ولاته کی دموکرات ولاته کی میناک وکا حرم کردستان ایرو چا پروژه و پیکواجیان دو دنیای دا کاربن خواه دنیا را نشان بکن نکه مثلا از بیجم که جمال اگر فکر برادر همه ولاته کی دولته کی اسلامی یا جی پانتورکیزم و اولا امرا دا نه امریکا نه ولات اروپا نه جی روسیا و ویا قبول نکه آنجا پروژه سر اصلا که نتوی ولات کی دموکراتی هم قاربن به هر را دنیا را قابلن قبول کردن و اوجی سرکفتنا پیشکتنا سیاست مداری ما دیپلومات ما سرکفتنا و آزاد کردن ولات ما خنجی خواه لشکر دا پسپوری دا پیشخستنه دا بله که جمع که امام من خواست از بیه که بزانه بمنوها شر دست پیکر چند انیام بردوام دکن گلو اف شر کنگی خلاص دبه دی بردوام بی اف شر حتی که اوکراین بکوه بن کنترولا روسیا ده یعنی کنگی اف شر خلاص دبه الگورا کول سر عرضی لروسیا تی نرخاند که جمال کنگی شر بسا براواسته ما دست بکی دانم نشان کرد اپراسیون تازه دست بکریه حیانی یک کتک اما آشکره تیگود بده یک کتک جوان ناتسیستا ما بجی و اپراسیون بردوام بکرد شب دنه چاقی اپراسیون دست بکرد ده بالافرگه وانی لشکری بنگه وانی لشکری و او جبرخانه امریکا و اروپا دابون وان گد روکت مدرن هاتن بمبر کردن هاتن تنه کردن اواز 5 اسکر 100 اسکر دروه گلک هاتیه
ev kirin û bi 10,000 leşkerê Ukraynayê îda teslîmî rayedarên Lugansk û Donetskê bûne. Ewana bangevaziya serokê Rusya Federal birêz Vladimir Putin îro wan esker û zabitên wekî yê ku xa şîdetê tundreviyê nekin û xa teslîmê cekê xwe daynin ew bire herin malê xwe de rûnên kes heq jî wan naxe. Ew eskerin emir dane wan ew rêvebiriyê bi çi awayî ew kirine veya em bîr dikin nekevin bin bayê lîstka rojava û nasîstên yê ku wextê xwe da bi tevayî Hitler bav û kalê me dikuştin, bav û kalê me jî dijî wan şer dikirin. Îro jî em rabin hemberî hev şer bikin ev tiştekî cayîz nîne ji bo wê bangevaziya Vladimir Putin ez vê ha bi Kurdî tercüme bikim bi vî avayî bû û ev tiştekî gelekî rast e ev operasyon jî wê berdewam be. Heyyanê giştî pê ez mînak bêjim heyyan niha ava Krimê dihate kirin ava Krimê belav çadivê kêmasiya avê hebû. Îro erdekî berfirê hatiye. Ava Krimê hate seknandin berdan bi taybetî bi hewada jî em divên hêzên taybet ji ezmana bi paraşûta berdan gelek Belê kekê mamê belê spasiyatet ke mamê mamoyî endamê desteya rêvebir ê Konfederasyona Revenda Kurdistanê û Berpirsê Asya û Sovyeta berê ku ji Stavropol di mêvanê.